Ikhona esandleni sengiyibonile inhle lapha ngibona bebhola SK so uzofuna ukubuza ukuthi angabe kwenzeke kanjani kuhlangane mhlambe belingabe khona lelunye usuku. Ake ngikhuluma iqiniso nje mfowethu. Kunengoma kazwelonke lapha ehlelwe oyabafowethu lapha obhuti umcineka noma pholoba nalo lonke nje ithimba elikhona lapha leli eliphithiza lapha eThekwini uyabo. So ke ngicabanga ukuthi umcimbi oxhasiwe lo oxhase uhulumeni wethu sisonke exhasa futhi amabhinqa ewonke uyabo. Ngithathe ukuthi ke ifu bebheka isimo babonile ukuthi hayi ngeke umshophe enkani ngempela ankunzi uvele nesisu lapha nakhipha ingoma uyabona kungona engabibikho sifuna ukumtesta nje ukuthi uwubondo uqine kangakanani ngoba mfowethu ubonda ngeke uyamele ngalo ungakazi ulezi uqine kangakanani. Namhlanje ke mfowethu ngikhetha ukuthi ngingaphazamisi lutho ngingafaki complaint ngingamoshi lutho futhi kodwa namhlanje nenza isiqiniseko sokuthi wonke umuntu obuyele ekhaya ufumbethe Igcokama nobuqhawe beGcokama ngisho emlandweni losuku lanamhlanje liyobhalwa emlandweni liyobhalwa emabhodini liyobhalwa amatshe qofa amatshe kuthiwa inkosi yomaskandi Igcokama Elisha umfana owayemncane owakwazi ukuthi abe maskandi amisi ikhanda abe inkunzi ngobuqhawe obunsizwa nokwenza izinto ezinhle nje kumaskandi ngigqokisa amabhinqa azobe egqoke ehlobile khona lapha eThekwini iTheku lonke nje wonke umuntu usenkile akekho umuntu oyidipha lapha mawukuthi ngabe ukhona ngempela angabanjwa nqunye njengamanje ngoba ngiyeza nguphuthini. Bona ke afethu vele siyeke saphethe sigoqe le ndaba ngoba usuthi amagama amakhulu manje ayi oPutin ngifuna ukubheka ukuthi mhlambe kule CD yakho nje mfethu usala usutshela abantu ukuthi ngabe izipho ogabe ngazo kuyona le CD mfowethu ugabe nge-CD yonke nje kamthandeni SK uma nje mfowethu ngiyeza ukuthiwa livaliwe igoli ithaqa emarenkeni amatekisi bafowethu ngiyabonga kakhulu bafowethu support nanokuthi nje abantu mfowethu into engiyithanda kubantu abalalela umculo wethu amabhinqa bayalenza mfowethu iqiniso uyabona mfowethu ivuka le malishaya ingoma bayalivuma noma inkunzi futhi esimafafa abakudleli mfowethu amandla yabo nje mfowethu bayasho mfowethu bathi hayi ikhova ngeke sidlele mfowethu amandla njengamanje ke isikhova sicula impela ke impela manje futhi ke siphethe impela ke manje ngiyabonga abafowethu nje ingoma zenu ngiyibona ema-page lapha nalapha ukuthi nje manje kubhizi yonke into SK kodwa ngicela ukuthi osukwini namhlanje niqophe phansi nicuphe ngisho i-alarm njalo ngo-12 makumgqibelo nithandaze nikhulekele nithi siyabonga uNkulunkulu ukuthi wasilethela lesi sikhova emhlabeni ukuthi sizojabulisa ngalendlela sizosakhela injabulo ngalendlela ngoba iTheku lonke namhlanje livaliwe ngenxa kaMthandeni umfoko kaManqe. Thandeni SK isikhova sikazwelonke mfethu sabonga kakhulu isikhathi sakhe usakazele Ukhozi Fm mfethu ayikhona awuqhubeke umsebenzi omuhle akabanjwa nqunye lawo awuzwa akabanjwa nqunye loyo athela uNkulunkulu athela umsa bakithi akube nomsa nje kube kuhle kuhleke nje madoda kujatshule eThekwini mfowethu phela kodwa ke kuzojabule kahle mfowethu kufanele ngempela ukuthi injabulo siqale ibe seyinhlizweni zethu ngaphakathi sihlambulule izinto zethu zonke zibe mhlophe zibe bomvu njengombala weGcokama Elisha ured and white lona ozobugcwele iTheku lonke namhlanje. Hayi konakele mfethu konakele ngathi konke ngihamba ngendlela kuyona yona manje uyathembisa ngekuye emabhidi la ePeople's Park mfowethu angilungise futhi lapho awukho umcimbi okhona njengenkosi yomaskandi okhona nje lapha eThekwini engizogcina ngingafikanga kuona kodwa kubalekile njengamanje ngizoqala workshop lapha engiyakhona wonke umuntu akaphelele workshop kodwa awukho umcimbi engenza ukufika kuona namhlanje ngizofika njengoNkulunkulu mayifika abafowethu kuthi ufike uhlanya afike yidada afike imvula afike ulwabo afike ngilindele nje noma yini bafowethu noma ngabe yini nje akekho waziwa futhi uNkulunkulu uyofika ningalikhoshi lelo hlanya maselibona ngoba sothi uNkulunkulu ufikile uye lo obeyingaza lapha sambileke isibusisi wefethu siyabonga mfethu siyabonga ngane kwethu SK daku baba